ole tuntu video chuanin somi chak chuak video hi kan re khawanga ani hen video ma saron siama chuta chuanin soul fragmentation chungchangte naril ruke som chumi chu engtianga society na kan lo chom dol tur nge kan musitin kan diria mangne kan tong trai puyanga anlo tha cho theinan kan puizok don ti chungchangin top na ron khara kha video kha a preparation na thabok nen kanin athu soi kha a tha khop maya ama ro chu reaction chu karon nei chuanglo reaction video chu karon siam chuanglo khania ti chuan video dot le kha siam don tho wangin video dot le siam hunona kare kang ti khanin e thili chu kan da tha si phot khania ti chuanin video ma sa kha chon ngai dan pakhat ka nei ta soul fragmentation chungchang te tin kan society ina hetiang mi te kan lo mu dan chungchang te kharon soi ta ni chu khang zong zong kha a try in dik veka chuti role ro chon ke ma hianin thil pakhat decision pakhat closium ve ta ka chu mishing panian oma harasat na le enge boina sang in ang chi to yom ta se khan harasat na le boina unbroken family annu le pain kara omlo na chanchin zong zong inang vekha harasat na inang chi tok pani te kha anri ru poi mo ka ti ta ne problems inang chi tok pani zinga khan pakhat jok chon kha thilawang khanin kanun kong hi a chhezongin ka kal tur ani lo a thazongin nun ka tum tla tur ani ti in challenge in siam ta alo hlo tling emo hlo tling ta view lo ni point society tlak hlum theina tur khop chonin ma alak pha ta ni pakhat ro chon a ke chu broken family tang ron seilian kania hetiang hi kanuania hetiang hi ka pania hetiang hi ka chung kwania chu wang chon ka tan hin nunin omziom to lo tin anun chiat na na mang thung ta ne chu soul fragmentation ron thlen tu kha engeni ta ang obstacle kan lo ma chon dan kha ni do berin ka hriamo ti chuanin amaro chu heng soul fragmentation ron soyang chi te po kha lo ma chona no mani point an demom chong lo mishing in mel tha kan ti join ang lova kan thil tui ti jong point ang lo chu tiang che chuan kan ma har sat na ron om obstacle ron om kan ma chon dan po ain ang lo thin ni pakhatan hau de kha pakhatan hau view lo thai chumina en tir chu heng har sat na awanga nun cheta te po hi an demom chong hau lo ti hi kanon soi tum berani e eng po chuni se mi pani chun om ngei mai pakhat that pa pakhat chiat pha mo chu eng jok nge ni kan tum ti kha apoi mo ta berin ka ria tum ve tat kha ngai ni kan ria tun competitive result so ka khanin mi pani minglang sar ta kanama chumi te chu lel ngai ome MCS le wawana MIS injecting te khan ni anni khan kha an kho mu theilo na obstacle kha nun chiat na rok pha nan mangta se andem om chuang lawang ma se kha obstacle lawang khan in ne tiran tumlo interview na po han kan shereng harasat na antok ve na sani mi pa ngai na ol sam taka nganti thei ka anti ve theilo kha wang khan harasa ti changan nei amaro chu tum tlat na an nei zo ka wang khan heta mi pa ngai poina kan ni phak lo tur voi khat attempt na MCS le MIS injecting thei chu chuanin kha harasat na kha ne kan tu mangne kha harasat na ka in ne ti rang ti hi apoi mo je hiron tilang chengin ka hreng poni se tun tu ma hanin enge so mi hianin addiction chungchang hiron soidon theta cha kom to khop maya preparation poron nei thain ka ringa amma po khan kha crystal stone ten naron ti khamo en photang tun chung video a chuan addiction chungchang ron soi ka duwa amma ko video pakhata ka soi lan fragmentation chungchang kha achun zom na angreng deu lo ni se addict kan ti te hi fragmentation inner split nei na saber te zinga mi anni ome kan population khovel pumphua pin anyang chu mizoram ma chau ni lo kan society le kan ram shim ina addict kan ti te addiction a concept shim kan mudan hi thaka chul ka tia kan she thiam tok lo hle in ka sha kan zuk thlir dan hi apon loi em hian ka sha addiction chungchang soi chuan adam doi emo azu emote ilo pu mei the chu tiang zinga mi ini chuan in han ngai to la fang mirin chi thlum abom lai mu in he chi thlum wang hi lo meeting ai em he video
yen zo nuwa hi chuan addiction chung chang I thlir dan hi tlem te tal ama I thlir dan aya adang lam deuh the hi ka du ber chu nia rui hlo ngai na ro kan ngai thla thui to ve na ni china entina ron pe khak kan ngai thlanun le lok teng tang I thlir dan hi tlem te tal han ngai to la fang mirin chi thlum a bom lai mu in he chi thlum wang hi lo meeting a em fang mirin chi thlum a bom lai I muin he chi thlum wang he niam itinga yem tiran soita engi aron illustrate tum ka kala thiam che lawa a chi thlum ei tu khange dem oma chi thlum a zo khati chungchang ani karinga mo engbo ni se kan clear phayenga kan hre chho tu ranga yang he video yen zo nuwa hi chuan addiction chungchang I thlir dan hi tlem te tal ama I thlir dan aya adang lam deuh the hi ka du ber chu nia rui hlo ngai na mo rui hlo boy atang kan tia mi zo chuan hetiang hi enga tingi an lo ni na chan hi kan sha tanga ya mi zo chong chuan rui hlo ngai te swal boy atang te kan tia setana thil ti theina hi kan ti zo deuh vek meya setana hi thil ti theina hi kan penhem em meya kan rama chuan ti ro setana hen power hi nga khop meya kan rama chuan chutiang zong so lo da chai la enga tinge mi in zu emo damdo emo aban zai emo enga tinge a addict na chan ban zai te a addict the vekania ke pun ka sha na la rei lawa mi an ban zai na ser ka mu achangin a addict the ani ti hi ka she ve chau chuan an chan chin ka zo ta I shut puya I zo chuan an shilang che sha thiam an har lo mi hi addiction nei te na khovel an thlir dan le ke ni ngol ve nei ve lo in ti te na khovel kan thlir dan hi ein ang lo khop nei ke ni na khovel kan thlir dan chu example atan banum pol rai hnoya ti fi ma tho heu hewa pangpar moi tak tak te an rim tuya kan hun kan manga kan kal del dela addiction nei te tan chuan kha an khovel mu dan ani lo na an tuara an mani in an chua an puk chutna achangin an ron hmuwa mi te hlimzia an chak ve lutuk ke ni chuan puk chunga no mani ti kan chelo parallel reality a omang me kan ni chu ti chuan damdoi chu an emo anin chiwe mo nuam dewa chan an ron kal ve thei don amo an tia damdoi chu an han tia reilote bak an na chu dam lawa an puk a chang chan an ron hai chuak lovin a ko tlang an thlen ve le an damdoi power de to pa an lut thlale a har de win shom ti de win an om le a chu tiang ang vel chu ka soi fia thiam dan ber chu ni mai emotional le mental pain hi a hmu thei lo mishing a hian taksadam pialin rilru le thinlung na dewin mishing hi a om thei emotional le mental pain chung chang a society ang zonga kan shelo lu tuk hi chu a poingot me tunai hian shetam deuh zo kilang chuan har satna tam tak kan to hi asut kian theang addiction shang te le addict na stress le emotional pain an nei te chu natna an nei te chu enge no pan lai changa nu le paten emo chung ten an hnol an identity an pom sak lo hetiang no pang te hi an ron chan len nu in an mani in hwat na le an mani in soi sel na in an khata a chan chu an ron sei len lain an chung te an nu le pa ti an mani en kol tu ten engki man soi sela an mani a hianin engma an accept lo wangin self hate mani in hwat na an nga ema chung ho chuan an addict chu self harm ani ka mu venwal to an ban ser ka mu in ka zot thin a addict the lo man tia research lem ka beya aloni tak tak khovel pum huapin ban zai self harm ban zai to lo pui self harm dan chidang a om self harm shim addict an ni chuan chu a chan ani adot le a chuan 2 point emotional needs kan nei chewa chu emotional needs chu specifically in a big takin midang te hne na changa don tur loni ta se ngai sakna duatna hetiang zong hi dong lova aron chanlen chho chuan puitling alo ni hnuwa BDSM porn te aron addict the ani tunlai hetiang hi an tam hlein ka sha
porn addiction he po hi thil tak tak ani emotional needs an mamuang dong lawa an char char wangin an nu na ro ka chu wangin porn addiction an lo nei pha chin ani adot le a chuan relationships kan ti in lei chin na sang sang chung kwa le romantic relationships te po anyang chu le friendship in chian thatna konga te po an mani ni na angalang chuak ngam lo a then khat phei hi chu social anxiety nei na sa tak tak te an ni an identity ang taka an lan chua chuan mi in an accept lawang the idea nei te chu alcohol an addict alcoholics kan ti te hin ni adot le a chuan powerless in the eng ma hi ka thak dang lam thelo kanuna change ka siam thelo ti te mani in khong ai na nga me cocaine te amphetamines te an addict to a stimulant drugs kan ti ang chi hi hovel pum hua palar te pon addiction nan nei the milar le house per po hi mani in khong ai na nei in an lo nung ve the ani atobera chuan mani in veng le hlau thong renga hun mang nervous system ha dam de wa har sa ti anxiety le stress level sang boxi ril runa le ngai to na she nei reng mai te hian opioids kan ti hi an addiction ani chung te chu enge heroin te fentanyl te proxivan hi chu opioids zinga mi ani cha lawa ma se google a en chuan severe pain relief in the care natna na tak chok na a india hetiang ang opioids kan ti te proxivan kan ti te hi natna na chok na na siaman ni heti zong hen han ngai to lok tiang mi in severe pain relief na tak mai chok na na siam dam doi regular taka a ei reng mo in chiu na a man reng chuan eng na nge chok atumang ti hi han ngai to lok tiang eng na ma nei lo se a mang do nem ni taksana chaw hi khovelan na om lo eng ril runa nge aneang eng thinlung na nge aneang eng emotional pain eng trauma nge aneang ti hi kan sha thiam puyangai addiction ti ringo thian category khata kan da veka ma se eng substance nge an man eng substance nge an thlan ti kan shiat chuan kha substance khan an mania enge effect anei tir kan she theyanga chuta chang chuan eng ang pain relief nge an zon enge cope an tum ti kan she thei don ani addiction chi sang sang karon soi tak te khan an zawai khan thil pakhat in cho man nei chu chu kho harna ani loneliness mal ngoi ngoi in shat na addiction ron omna chan hi swal setana na tho ani lo he hi kan ril ru pom lokang u he hi kan ril ru pom nget vekang u aram pum ang zong hian practice theila ka ti swal setana na tho ani lo ti hi kan thinlung chunga hian tu theu theila ka ti he video ka siam ma hian enga tinge o addiction chung tuna soi china po hianin soi tur tam tak kanaya soi du tam tak kanai boka ngai dan kanai nual ta boka ma se ti hian han soi char phot selamo kina kangai dan te tin hei internet khovela kanom to a timeyang tin le khabu sang te po hei le khabu ziek tu sang anoma entinan cycle chat zia ringothi iruro om chuan hanzong la cycle chat zia hi tam tak imuang le khabu omanga google om bokang chutiang che chon cycle hi enge a that lo na hanzong le chela a that lo na tam tak kha internet ai muanga le khabu om bokang chuchunge karon soi chan iruru khanin addiction i site la chon addiction lampang tan na tur tam tak kha imuanga scientific term sangte a medical term sangjong te pon om chawang chutiang che chon addiction kha e nangma concept ta khan addiction hi chu a thalawani addiction lampang thatlo ziate emi na enge impact aron nei enge mishing nu na ngong thaloron nei thei enge he thil hi ron om ve ringo taniam nge
ne dan kongo omem emo addiction atanga kalu ma khan enge kaloin aware ngai mishing khan enge kaloin riat lok ngai ti izong ani chon i muthawang chu chau chukan soilok mai nge chang ka ru a char char mai le ka tia a chan ka ngai to chwa ka kabul nai vela addiction nei mana kalau experience to kha vo in ni thlengin ka ngai to zui lem lo khan ka ru chung ri la hana lo la reng ani ti ka ngai to chwa ka no pangte ka ni lai school po ka kalchen ma to in chuti lai chuan ka zen hi tuna chuan a boral to a mi chino pangte ka ni lai chuan min tua the me ma school ka kal ma sak per point kanu in na tho na sa ngai wangin naw mi pa shi se lo deuh ka nei boka ama hian school ate min shwai china min thla china scooter man lai scooter ang chi kha aneya min phura school ate min shwai chin memory sweet deuh deuh hi ka nei vak lo kanu in na tho na sa ta wangin kanu in a min kwa lai ti vel memory pe chu ka nei lo shim shim ma se ka memory nei chu ka zen addiction nei na sa tak me ania chu chuan min oma a khum bula hian tape le cassette hi a oma kala shereng kumli kumnga vel le kani lai mi khavo ini thlengin kala sha Bon Jovi Aerosmith le GNR heng ho hi a cassette hi a oma album cover te hi kala shereng zai thiamania a zai ngai thlang o atia la te aple kan ngai thladun chin class 7 kani line a borala addiction wanga borala ni lawa thil dang wang zo ka borala nia chuti lai chuan kalano panglu tuka a thi na kha kal process an em po ka thiam lo ma se kalen hnuwa de to hian kanuna alo poimo zia kha ngai sakna dong lo le affection dong lo lu tuka ka tatla ve to pachang lian kha kanya an soi te chu ka she ve chin ka ron len tak nu in khata kan chen to lo nu pon addict nia ti an soi ka she chin ma se voi khat ma mi swalangin ka en ngai ka shilo ka len nu thleng class 7 ka ni thleng khan ka zen kha mi swal ka tingai lo shim khoi hmuna ma vo in ni thleng hian a chanchin an soin ke chuanin ate ka te lai minom chin thu kha ke chuan ka soi chin chung te dang khati hun lai lo puitling to te chuanin a swal ja soi tu te po an sianga tu nei lawa ama tat ve top chin kha khatiang khoba min ngai saka min duat the ani chuan mi swal pum sum topani ka ti thelo addiction nei te chungchang soi hi chon ka thin lunga hian mi dang de ka shan ngai mia lo po o ani chu addict nia ruk po kha ati om tok le ka lo man ti hanin ka pom ve thelo addict ni wanga ati om tok le ani na ka shelo addiction hi character flaw ani lo swal wanga ni lo tun huna hian addiction chungchang kan ril ru putnang hi kan thak the ani chuan kan future generation te chuan tun hun hi anron en le tanga ma na kan pi le puten addiction chungchang an thir dan hi amma ka sin swal na tho an ngai mule mi na twar an she thiam lawa an society in an hnol an outcast stop an tiang addiction chungchang hi voinia hian thir dan danga kan thir chanani chuan nakina kan future generation te chuanin tun a hian sha thiam na le approach nei dan tur anron la sha thiam zo ka emotional le mental pain tam tak nei ani chuan ano pan laia e experience kan shat puyanga enge achunga thleng kan shat puyanga ani lo pon enge achunga hian thleng lo enge adon lo enge a experience ti kan shat puyanga enge a experience lo ti po kan shat puyanga chumi ani lo chuan addiction hi angtika ma rem lawang engang pon dam do hi sarkarin khapna sama se kan sha thiam pui phak ba ka emotional and mental pain tuarna sa chuan kongdanga dam doi khira ni lo anat na chok na tura zong don tho kan khovel experience hi ain anglo in chung khata cheng reng chung pon emotional connection kan nei lo chuan kan ru le thinlungina angai to le a experience kan in chat pui don lawa kei chuan Christianity hi ka practice lo ma se Christ consciousness ero hi chu ka pom zong ani
Christ consciousness hi mitin in chia ilakati Bible kan ngai sanga sermon ngai thakte apoimo kan ti angluk zen Christ consciousness kan chia thi apoimo khati Christ consciousness a chuan tu po hian du than theina kan nei vek he free will ka video masa ka soi to choice point chung chang kha ke chuan chu Christ consciousness achanga ka thir dana chuan tuna hian iswa hi le alo chukta se engi ati masak berin rin kan biak in nal tak tak sakate han kalangem iswa ka social revolutionaries tani change siam tu kalphung siam chatu local ta se apan masak ber tu chu tu ma nei lo engma nei lo nat na tuar engma nei lo tu le shom tuar tu rengutin enga tinge ka lo pian ve tingoi moi mi na piang ve ti po kan shat lo chumi wula chana kal masak ber ka ring vo innia swal na tho thia kan injir tir swal setana na tho kan ti zong zong hi iswa hi chu ron kal se accept vectorin min tiang hetiang ang khopatam setana credit kan pe ki aphal garing lo ka ngai dan me me nya chu chu ka ron soi enge addiction ni te tan kan ti thei ama sabera chuan musit lawa en shan lawani engang po in pathiani na mangai che timala pathiani na mangai ni ti shu non fo kha ama mo berani lo iswal tan nan iswa crossa athia itan crossa atwara chu chu pomro ti kha ama mo berani lo ama mo ber chu bul hnayami te achung te chungwala nei ani chuan achung te le ama enkol tu te emotional pain nei ani ti khan sha thiam puyangai thei phe chuan family counseling te pathian thulam counseling ni lovin du thu sam chuan clinical psychologist ne na family therapy te kal thei se hetiang lam hi kan warwak lawa kan rama chuan ani lo ro chuan an chung kwa in naw pa hi kan chan nu hi kan chan pa hi chu tiang khatiang chu addiction ne ya drug addiction ne ya alcohol addiction ne ya porn addiction ne ya self harm addiction ne ya atan kan omangai ama ension na tel lovin ama musit na tel lovin enga tinge ati na chan kan laka chang hian enge ama mo mu lawane ril runat na le thinlung shi omna thlen turin thu soi kan neem kan che jia a ti lan kan neem inzot kwal ro ama khazot ro soi hau ro ke ma va thun maula ho ma te wada maula pathian thu nen lokai shwai se karni khat te chu chave mana thani khat te chu chave mana abulami ten anat na chan le anna tor na chan le eng khange a chok tum chu engi tinge addiction ne na chan chu in shat pui lo chuan omja omdon lo abi takin nu le pa te unaw te kha in mo phurna asang lu tuk addict inti aron seilen chona environment ami te kha nangma ni khan in ngai poimo a atan in oma aril runat na te ka a hau me lo aril runat na kha intan nat na ani ve ni ti kha in chilangai chuta chang chuan chan ula mason na om zo kang addiction specialist kan ni lo clinical psychologist kan ni lo kamishing puiten na tor na le andam theina tur sheturin degree kan nei angai lo video ron clear tu te zinga addiction problem ne in lo omani chuan in nat na tor te mi in an sha thiam pui lo cheu ni po in ati dam dana om ti shaula in no panlai in thil tor te ron shat pui lo chewa emotional neglect rejection katiang zong zong ka in love experience te po ani theya in chung te le nang mani en kol tu ten an hnol chewa an ngai sak lo cheu khan nat na an thlen cheu ani ti kha an shelo the shil in tum po in an pom du lo ani the ha khan na tam ta ka thlenang cheu karing ma se in nat na te kha a valid ani a thleng nge ani ti kha ka sha thiam pui lu tuk che in nat na te kha an mu thela wa wangin a om lo ani lo I experience nge ya rirun an na itwar nge ya nga isak lo che emo an hnol che khan an na lu tukang ti ka sha
ilo tuar chang ani chuan I tuar chuak thei em ang ti hi karing mimal takin in shelo ma ila mishing pui ni na angin inan na torte alo dam theinan du sakna ka hlan mol che video en tu te zinga I kopui emo hi unaw emo I fa emo I chen emo I mel shat emo addiction problem ne an omani chuan har sat na tizual tu ini theya an har sat na tikyang tu ini theibo ma se an problem I solve sak theilaw an ma ni chawin an addiction problem hi an ti re the ma se an ma ni chen pui tu le an har sat na atlem te po ni se lo sut kian pui khan dam na thlen tu ini thei ani ole khati zong kha tun chum video a kan ngai thla chuak chu ni dera ti khan a video ma sa nen khanin a concept adang lam mi alo ni a video ma sabera chuanin soul fragmentation miril ru ke som chungchang lo soituna addiction ma se ama sa nen khan ain ang che ani om je chu chung ko har sat na a bokaron lut le en kol na dong thalo a bokaron lut le background ne thalo a bokaron lut le antana kan ti theya kal phei le chuta chuan musit lawa endong mai lawa an mani lift up mo choi kang zonga thil kan ti kha angai ani aron ti le ama min en kanin andang lamna ka she emim loge ma chuan chuti role ro chun atopa a speech ro ke chu that lampang eneng that inta that hai ni ti zonga atopa khare ro ke chu atha ka tia chuti role ro chuan khang broken family a poron om chuang lo mo chung ko pa ngai tak angai event na thatak noi ron seilian care engkim tong boxi kha edik thailo tluka khan ron chua niberin ka ria maro chu khang kha edik anom tho addiction alut an until edik chu enga po ni ro se zu heroin number 4 te po ni ro se tin engene in zai te po khalo ni te reng se hei ke hi bi atlang khan psychology kalavea inga machen hi chu soi thei te po kan yatin kan thian te kan mel shet te po clinical psychologist te ponom ve boka chunga tang te po chonin thil hi tam taki information hi ka dong ve thin ani chuda chonin hei mishing nuna hen tuna khen somi khen ron soi tura kangai ma se ron soi haulawa e engeniang ama mi arilu omsa tho chung ko broken chung ko harasa tang ron seilian a heta khami wanga addiction luta khami addiction luto nuwa hria thiam na ron khami chungchang hlir kha akwal ta chuti lai ero chon mishing hian ina kan hriat tur pui mo de chu dam kho chhuanan hian thil pathum ma mo hi kan nei ni chung thil pathum te chu cho thomno chena in turte le dopamine ani enge dopamine chu kan ti chuanin mishing ril ruwa phur na le phur lo na chungchang mishing a ngong ron nei tu hi ni chu kan thloka central part ta hianin dopamine chom ta ni dopamine level hi nanogram per deciliter in te thina ti hian soi fia taila mishing kan hlim lai ber entinan exam ate kan han pass ta emo na te kan han nei ta emo exam na te kan han tling thut ta khatinga kan hlim lai bera khanin kan dopamine level hi 100 velar ni thini za nanogram per deciliter zelina kal hi o ti chuanin kan normal day hemi nun phung pa ngai tak har sana po kan tok chong lo lom na emem po kan tong chong lo hetiang vela hian kan dopamine level hi 50 a omani ti chuanin kan lung ngai ni kan bad day mo voin chu ka in shal thalo hle mai voin chu ka che thalo hle mai kan ti ni yang chianga khan kan dopamine level hi 40 nanogram per deciliter in omani chu omje chu mishing normal a henin an dopamine level hi atlang pui thuin somlia tanga za in kara hen akal kwal char tina ne somlia tanga za in kara o ti chuan addiction a kan lutang tu emani hianin heroin number 4 lo addict ta ne omje bera chuan kha heroin number 4 kha tur chak tak mai ni tin hei alcohol shim engeniang zu te poniang ahan ti che hianin
dopamine level hi aron sang ta dor mai ni chu heta normal chin za ani lai khan sang khat za thlengin asang dor thei mo nanogram per deciliter sang khat za in a sang dor thei kha thil khanin heta normal life atang khanin nun nuam zo ka khan a thlen din an thachin ani o chu han ngai to la 100 atanga sang khat za a kai chodor chonin sang takani ti chuan addiction an lutani an nuam alom mo nuam ti na khanan khata amaro chu dopamine level akha khathil ngai boka khati ma se an dopamine level akha an niam tharoi roi mai ni heta anti tira sang khat zawela han sang do rakha anti kha chuanin dopamine level akha niam thlatel tel amai ro chu normal life 40 to 100 aya sang an lo han tem to wang khan an tan chuan normal life kha anormal to lo anuam to lo mi hring nun tan phung pa ngai kha chu addiction ron hring tu chu ni so mi hianin addiction ron soi khanin after addiction aron highlight na sa emema before a chuan enge alung ngai wang kom tu nei lo wang kera don lo wang ti ringot kharon soya amaro chu mi pa ngai apo addiction hi om theya kha chu a reason tam tak zinga pakhat ve mai ni aron soi ka chu addiction a hianin broken family ni angai kherlo kha mi hring ril ru kha poimo ni atiar karon soyang bok tunalal ngai omi MCST te wawana MIS te hianin undisable na changchoi khanin addiction ti se somi khena tem karing lo amaro chu kha addiction in net kha engeniang in khongai na midang phag ve lo na mo a shom do na ni khang in ne ti lawa an lo success theina zo ka kha poimo ni mishing ril ru poimo tuna chun awareness kan in penem to addiction lo omzia kan traffic to number 4 lo omzia kan thria zuthat lo zia kan thria mo somi te pon only fans ati khanin anuna khan thil nuam zok a thlen don ni a shet wangani a desire a video masaron soi kamo kadu du kan nei theyanga hetlai midang mu sit di aingot chuan kan ni cheng motala lo phusuk thei khan ka tan na thalom ati chu a dopamine level kha only fans ati azara sum lo lut khanin ati sang ta ni kan se thiam mo chu wang chuan kha mi sing ru kha poimo sual hi makopa ti chak na hi mi sing ru hanar mani amaro chu kha sual ti du lo tlat na an nei chuan dopamine level han sang dor tura heta normal life normal dopamine apo zumo hauroi khopa next step han lak na tu lak tang khan avengani anti du lo tlat awang khan it doesn't matter enge chung ko broken ani mo nilowemo kha chuan lam pakhat ve mai ne kha chuan lam mang ve khan mi pakhat chu atha thei kha chuan lam mang ve khan mi pakhat chu che thei engzo ngei ni don tin hei le chen hi awareness kan kalpui to a addiction lo omzia mo tal chuale a harasat to zia shareng chunga mi tu emoni in addiction avati khan dopamine level rin apa soita kan normal life a hen an kir le mo khop mai kan clinical psychologist te kan psychiatrist te medical tam sangjong pon han zir viau thin ma se anni poina an soi ber thin chu christian kan nia pathian ring tu kan nia pathian hen engki mati theine dopamine level han sang to poa normal le tir thei tu chu kan pathian ania chuwang chuan heta addiction kha tuna lo ngai thlatam takhi chuanin e khai kanu le pain thena addiction a kal ve de yang a thenu heming kom tha peilo eme addiction a kal ve de yang ti ngai tu na kha om thei amaro chu tu na ka video lo thlir tu te khang mai awang khan addiction a hen lu chu society chon alo pom chho tel po ani mai theya apom lo tel don po ani mai thei amaro chu tu na somi video a hen influence thalo a thlen theinin ka ria broken family equal to addiction soul fragmentation bakha aron soilo e heng hi kania heng thili kalotia nilowin he ka broken family na awang hianin he kanun hi lo ni lo zok ta se challenge alo mangin
chu ti ang chon nun tha han mangjok taila o ti ang zong kha aron soi boxi lova chuwang chon viewers te zinga school no pangte point omanga le lano pang tak tak la thalai tak tak te point omang inun harsat na wang khan eng boya ma in phalso inun harsat em wang khan eng thil sual ma ti thumsu iti ve ni chuan dal chole har to ang society a tatlum lo riau in chianga mi zinga chep tareu ni nin chianga chuwang chuan mishing hianin normal dopamine 40 to 10 kan ya hemi ai sang hi chu thlen tum lo la i han ton tlang popani chuan angai le la chu har sato number 4 addiction an kom na te kha kan lo clear to em anuna hian siam tha se adu bera chu number 4 ha voi khat po kati chin lawanga te voi khatati chin na khan an dopamine level ka ati sang ta dora khami khanin normal life ka mut ho ta dor ta kha khami wang khanin normal life ale le ka ata na harasa tolu tuka a thei tolo lukani chuwang chon anun ka siam thale theini se number 4 ka kati chin bi lawanga te chu teng te chu mi in anin aware ani nga ya mo chuwang chon video lo clear tu te enganga harsa na polo tokla inun ka ti chereng reng su eng boya main phalsu chu ti role ro chon after addiction tuna hian soile soino addiction sang sang an ommek addiction sang ne an ommek heng ro hi chon extra care an mo to tin thil ruk te kan soya thil shal ruk te khang desire mo heta an dopamine level a han ti sang dor to han ti san dor to wang khan khati ang level an nun aloin adapt to wang khan khami level han thleng le tur khan thil ti she hi an nei to ngai lo engpo chuni se he ka video lo thlir tu zong zong te nu le pa te pi le pu te no pang te atira khan mi pani chanchin ka soi harasat na in ang tok ve ven om pakhat chon kha harasat na kha that na na manga pakhatero chon kha harasat na chuan lam khan nun kholo na addiction nei na na mang engang zok ngai ni don ti halloween chikla eng zok ngai ni don eng po chuni se khati zong kha tum tum video chu ni phot te se